ye na menua bema walas e kan ye no bibi eyire me minimu se akonfo aha eye nkomo konkonsanko a e na aso e wo me minimu ampese me tuguo ai yesi na watwe fufrom na e wo se wo hu se weekend ya na ensem no e doso apai se ne esuru abia ensuo emuna gidigidi na ese e ba beto me mama kwa ba e ba Badwam Ahosepe konkonsan aso nea ache se banku a esi jaso ase ye ka starch na ese konkonsan no eye authentic news enko a na me de bremo na hwamo e na aba bepie wo me news mu nne radio presenter bi abepiem me da metime ba bi o maka oya ye beka ahaya na ma begina aro ho kro ai wo se fatan so say ye bebo abosubodi dia na mama dancing crown dancing kind so what you say Badwam High Court ahaya na ekoso konkonsa dia aso radio presenter abepiem VGM me amani hunu part 1 and 2 eno so ababa bepiem e wa ha say bra Joe Metal enso so e wo me news no emu yemfa news no enhyehye so say obaga na ha say dia radio presenters ye ka omo ye talented first 5 people oka ho na say oya ade ye oba wa bo ne to brazia na oji akonya etna radio achi ekasa enye omo ye dedegu yasom ne bi ohima de oye je ankasa me kire sister Harry Ajwa Jabua se wonim sasa na efre no ohima wo ye je Saturday waware wone ne mpena ya sese wada ne kunu eye bra Emmanuel Owusu a wo free US of A omaka entam abom ene weekend ni etwa mu chese anopa no omo de traditional marriage ehye so ena awia no ye de white wedding so na wo abusuafo free Amsterdam USA eba na wo fa se ware wo bompata ha ya bra wo se gisi ayo mu ba mani so munya isa agro no 2017 ye nkone sa wo hema abusuafo e de odo ene Ahosepe papa bi e beta na chi mu nhwemfoni no entwangu mabena me pesa me no dina wo sa wade ti fami ko fie ko hu abusua minye wo hu ade mi sha osika kokko petia ye do ye hu ayenyi achinye makuma famu hu nyamia me mami sha kawa makuma famu hu bidobai pimpina my own dream pina mabina me pesa me no dina you are the one. There's nobody but you. I'm waiting for the day to be rolling the carpet for me and you. Pimpina, my own dream, okay, what? Ohimane hofe. Na ho brase no ne kumi keke. Bisa wonim se na no ya na me se ne pe. Me se ne se o ma me hye na kuma mu ahenche. Ke wapene so pepepe. Enti ma hye ne boso bete me ka enche. Pimpem penati enya no monyam hye afen so me pese me de ne do ne betonte. Ke na enie na etwaguo no wahu multi-million-dollar smile ye wa hia for sere na na ekomodo yem ohima de ne multi-million-dollar smile efi na ekwo wo fa ase ware wo bompata ense lorry fair na we Amsterdam fo nyina e bai yet waso mokai bra Joe Metal wo ka kire yen se chese VGM no obefa artist of the year wo kan yes mekra me bisan se bra Joe hon konkon ahye won kom ana se Nyankopon abeson dae bra Joe se me artist of the year diemu adin na ne ekowi a kire Saturday no eye peche ma bra Joe ofa award me nsa na waji award no se nyame die o we say no eye for Nyankopon we say no eye for a Christopher we say ye mechitafo nyina wo bi a wo support Joe Metal na se Joe Metal ofa ne third award no obo eye Daninati abaso o se nke kon no na papa o discover no say ja Dani ne hu no discover no mu hu say crofokra talent amu nso mu we say Daninati wo hu no so ni mu e na waboa no o say kon no nko a na nka Dani a witness near ekoso may he so rest in perfect peace na ne bra Joe wanya afa Nyankopon wanya bafan wa hye ne ho animunyam e wo bra Joe ababu etwaguo mu yenhye What about Cassie Nasi?
hon konkon atiesi yen so e wa ha sei what was a winning Joe Metal winning no uchu mutan award no yaya wie aba afam say rapture sa akodi etuatua Miss V etuatua EL Stoneboy medical poof hey omu nyina etuatua category so brajo efo mu kon ho sa akom no afam say rapture nyankopon nya bafa yo enti brajo ene ya crown no artist of the year yeah 27 so hey VGM amani hunu part 1 and 2 edien and the course for VGM honum amanfo asesa awards ebi mo so amonti ase ebi mo to say ehene ha but dem wo kan say yaya wie wuchu mu tan pa akọ Bethlehem bra opa akọ ba bi ewu Yesu awards no yaya wie omagege na ene ekoye no nipa Kenata etimi fa 3 awards Kofi Kenata offer 3 awards music producer singer Nasi ono so FR 2 awards Manifest Stoneboy VVIP almost so far awards mienu hip life sensation medical poof brand was a swag a swerving the saying and say eneja afa ne kon ho what one when 7 nomination and so medical enya dia onya emu ba akokra man no oziana wasa crucify no Ghana for eno no ya nto ama no highlight song of the year Sweetie Pie Kenata reggae dancehall song People Day Stoneboy hip life song of the year Go Low Flo Kingston Afropop song of the year Badwam EL hip hop song of the year God MC Ghana na ask me about this song edisi obi na rene hip life song of the year and just songwriter of the year Kofi Kenata Eseno best collaboration of the year Alaji VVIP female vocalist of the year Adina Too Late and also Eseno best group of the year VVIP best music video of the year Ochiame Kwame best rapper of the year Manifest African artist of the year Runtown best new artist of the year Fancy Gandam na metese obi so onim Fancy Gandam na ma direct him siko YouTube almost why ne Fancy Gandam ya Fancy Gandam but modi akọ YouTube na kore Fancy Gandam record of the year Adina most popular song of the year and ye pa kwasie na ye no an ye defo kwa people and double Christy NFI album of the year Nasi artist of the year Joe Metal traditional artist Sami Ahmed best instrumentalist Philip Aqua lifetime achievement award Papa Yankson Vodafone unsung category Kwame Eugene me pese be hu me da yemu biem etimi se esisu biem Vodafone unsung category Kwame Eugene ena efaye na ache say we ena course wo e wo VGM honom de na wo expect say obedi ya wen ye mane haw nya na wo pese o wini anka automan entina fie mfu ano enka se poof swag na wan so ama branches 7 nomination went me kwa na afa baako answa enso ni nyina mu no medical so wodanyame ase from sotium to red carpet into no wodanyame ase yet was a VGMA fashion na mo kwa hen Ghana force me misa mo sa na mo kwa hen fa ECG for colors ekopie mu e wo VGMA hono saa so na Teletubbies saa Spice Girls ayire nyina na omugu Ghana ha sei wo mu nyina be pie VGMA Pop Girls e be pie VGMA na wa hwe ne etwagu ya aden Yehowa na ohwefo hwiri hiaw wase santaban wada ne kwadwanti ni nya ntaban egu metri so e na wutwagu na ene nyem na miko Ghana fo omo se de mo hye na no eden bela mundi Ghana fo se atade na na ehye wo no eye 12 years ye chemu Adom TV presenters obi abenya bia pam shows na aden e de na ekoso sa no ohu se mo amopon ye mu hu de twagu na mema no nso ne wayire tai ene Rockstone wabone simple blue Adina nso na etwagu no fefefe amanziba nat brew wano susu de ni ene SKA bowlers wano susu HHA na ene de course e wo VGMA eno na ya na mwatombo ama ye red carpet so yesi nipa ba akwayira into red carpet question mark da me de nyame na miku Ghana force na akwiado wa yire fi red carpet no so nti won sa abom tiri so ya abontombo why ya what why yet was so Sister Becca
wa be pie mi news mu me nko na beso wono na aba wo ya ye beka beka se di asem wo so wonya musical president a o wo pe na hwan na wo so agu na num a wo pe beka se wonya musical president a o pe san se ya ade a na ni gye ho se obeye no dache na eja o so wonya ready say ne de wo to ne boase na why den wasuasua ne ema bi no correct mistakes bi say ne ebe ye to no a wo befa yesi akura betwi ka wo sha na opia tai etina ne ebeka waka ni say ne mesrem dabi mo pe musical president am mo consider ne mama why wo se dan na etimi aye de a obetimi aye musical president beka say eto ne na so a wo befa afira sentoma akwa yi ase me na me ka me kire mo na ene abusuafo aha ene ede nkonkonsa no ebesie die emu apie ne aso ne esijaso ehuro ena mede ebrewo me ma konkonsa emme ye we authentic news from Sister Sandy na ye me begina ha say ya eye akuvi ena abomiti ama me ho ayefa etwegu say me makeup no actress makeover mirabel me da sinya me insha upi am pedu director me producer Eunice Foley ai na daroma ena eja okeka news bom obreye pa obetena se no akeka news aboma mama Eunice Foley baby a wo bia mechiawo oja jebeka aha ene ebero ho kro wo se fatanso a ne etwa odensin kan wo hia mokroma midin e de Sister Sandy ko follow me fan page e wo Facebook Sister Sandy ne ento akonkonsa no eso e wo ho na ene bebesa mo kire mo se school a me call ye Kumasi Academy it is safe Kumaka is safe ye danyame ase ene o hia me a eye boza makramo